isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon ngal daw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu kanipagayam tayo a Jonah. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama ngaing kaipatpatangatang iti inaldaw. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas mi iti biag nga ammok apakaadawan iti adal ken mangtedliwliwa kadagiti amin a makangngeg. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Inak ka di pakaranagan. Daging bagak matlang at dago o sanak. Tatang, talong aldawon ti guri-guryo. Masapol nga agtumar kayon iti agas. Ay da, among may kasana ka na iruam ngagtumtumar iti agas. At ay lambong ko abulbulaw. Mayat nagijay taawan laok na kemikal. Kan may sa pangalaam ngay kumay ti igatang mau. Ultimo bagas kan asin-asidaan tayo. Kit puro utang istor ni Mari Lucia. Masapa ak amapan ijay dakil abalay inton bigat, tatang. Kasaritak ni Sir Arturo. Tanumabalin itid na adagos ti tangdan ko. Uray kagudwalaang. Iti kasta aday gatang ko iti agas yu. Ay nasaan anak ko. Agimbagak tumadlaan kunaklang arudan. Kaya ta mabanog ka manen ang mapan makilabada, gapula ang kanyak. Di yun panunutan day na, tatang. Amuyo matno kasano ti kinapatigyo kada kami kini Jonah. Saan ka di? Iso amasapol nga agimbag kayon, tatang. Ay, pasensya ka, Lord na anak ko. Gada kumamot urnong ka. Saan tayo kumabot nga grigriga takas to ita? Awan rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya, tatang. Saan nyo mat anagayatan ti amin? Tinapatag, si bibiyag kayo pa'y. Basta, siya akong ti makaamu iti agas yo, tatang. Sige, si kangarong ti makaamu anak. Agan-anan ka akanayon, way. Wan, tatang. Talaga nga agan-an nadak para kada kayo kini Jonah. Adda akon, lolo. Agmano ak, lolo. Kasya nakatidyo sa pok. Ni nanang, sa dino ti ayan na. Saan pa'y marasimang patapok? Napanmanan nakitangdan ijayan da Sir Arturo. Agam nalabit apaawid na jay. Tani, malamot tayo. Kaasimat ni nanang. Sigurado anabambanog mananday di anapan nakilabada. Ay, wan nga ron na po. Kat, kumusta kayong matan ngay, lolo? Kumusta ti marikrik nayo? Saan ka di anasakit ti barukong yo? Saan mo itapok? Di kang nanagtao kay aklaang. Kasapulak pa siguro ta ginanay ti sumagmamano nga aldaw. Iti kasta, tuloy-tuloyan ti panagimbag kao. Mamati ak nga agimbag kayo matla ang adagos, apaman ang makainom kayo iti agas yo, lolo. Awan, nakaasi ti Diyos apok. Iso mamati ak apagimbagan nakmutla nga adagos. Panawan kayo pa'y dito, Iwan. Inak agluto. Iti kasta, saan nga isupay nga aramiden ni nanang inton sumangpet. Sige lang nga po, pasensya ka na. Siya kumati agluto. Ngam talaga nga binadyak pa'y kabailan. Okay laang, lolo. Kabailakmat. Talaga mapang namnamaan ka nga anak. Jonah, apo.
Agyaman ak lolo, basta agpaimbag kayo. Iti kasta, adamanen kaduak ang mapanmagmag na ijay plaza. Nalpas ka ka din na naglaba, Lorna. Once, ibilag ko lang ang untoy na udi alinabaa. Anda ka di parikot mo. Papayakas lawan mo't gaganay gayam. Ha? Ay, kwase. Ibagam, barang nga may tulong ko. Kwase. Puskulakon ati rupak. Amangan numabalin nga alaag titangdan ko itasar. Oray di kagudwalaang. Masakit nga min ni tatang ko. Igatang ko kumaiti agas na. Kasta ka di? Unsar, oray kagudwalaang titid nyo. Pasensya kayon asar. Kasapulak nga min at talaga ti kwarta. Awan, parikot iti na ita, Lorna. Di ka matanagan. Itad ko titangdan mo ita. Saan lang nga kagudwa? Itad ko amin. Adto iti tangdan mo, Lorna. Ay na, agyaman ako na sir. Angam, sobrang dayto sir. Okay lang. Nabayag kamutin nga agpapaay ka na kami. Ken dayawak una iti kinasalukag, ken kinapudnom nga agsarsarbi ka na kami. Iso ako kwam aminan dayta. Ay na, agyaman ako na sir Arturo. Awanan yaman na. Aywan gayam. Ano pa'y matinabati ang makanon di kusina, saan ka di? Uwan sir, adupay. Kinalubak ti daduma. Mabalin pa'y daya pang rabyan nyo sir. Iyawin mo amin ng nagitay. Ha? Agpaiso sir? Wen, para iti anak mo, kan para matlangan kanitatang mo. Ay na, agyaman aklao na sir. Awanan yaman na kunakmat. Ala, inkabalkutan amin ang dayjay, tagawid kan. Iti kasta, may gatanga mo ni tatang mo iti akas na, kat makatumarmatan. Tanay, sumipngatan. Tulungan kayo na mga iyon nagkadagita, nanang. Ay nagyaman ako na anak ko. Nagadumatan ti awit yung anagawid, nanang. Wen anak, inted ni Sir Arturo amin dagit na. Talaga, nanang? Wen, daytoy pa'y Yes, sa wakas. Adan agas ni Lolo, nanang. Wen anak, Puno ka na iti nang nagkawawak. At ang agas ko. wen tatang. Wan, Lolo. Adan agas mo. Nagadutiin sangkot ni nanang amakmakan, Lolo. Amangan no makitam no kasano kaimas ti sida tayo inton madamdama. Kat bumaringkwas ka bumangon, Lolo. Iyon ko nga rutin na po. Iti kasta, makatumara ko ni ti agas ko. Wen, Lolo. Ang mangan kayo pa'y asak bay nga agtumar kayo iti agas yu. Iyan ko nga rutin at ikanag, apo. Wen, Lolo. Mala, isagana munti ka na ni Lolo anak ko. Pakanumon, tapno makatumarmatan iti agas na. Wen, nanang. Sa dinungay nga tanti ayan na ichay. Dito'y lang matyamok anang ikabilak. Wah, anyaman ten. Sana mabali na mapukaw ko na ichay. Oh, anya jar aramidam, Arturo. Adda ka di parikot? Birbiro kag ti kwintas kan relok estrella. Amangan kit dino nakitam. Di mat suot mo anapan naki-birthday di kalman ti ibagbagam akwentas kan rilo? Well, narugitan kami ti badok. Iso ang nagsukata ka dagos iti simbang petak. Tiamok kat dito'y ko lang mat ngayon kabil na jay. Ay kat kita analaing Amangan mat no na misplace mo lang. Wano saan, naikabil mo di ta drawer. Itayak pa ang agbirbiro ngam talagang awan. Oh, sapay balitok lagi jay.
Tinasayaat, padasam at damagan dagiti babaunan dito'y balay. Barang nakita da, ti berbirukam nga alahas mo. Well, talaga ka saritak to dalinda ken Lorna inton madamdama. Imposible mo ta mapukaw da dyan. Kat dat tayo lang mat diti balay. Mabalin ka kadya ka sarita, Lorna. Wen sir, adda ka di pangibaunan nyo kanya. Jak makita ti balitok a kwintas ken balitok arilok. Sikati nang ilaba ka nagiti badok hindi kalman, san ka di? Wen sir, Sikalang mati mo nagiti silid mi nga kasawa, tapno alaam nagiti murang mi. Pamangan no adda mo may papaniti birbiro kak nga alahas ko. awan amok iti bagbagayong alahas yo, sir. Pudno asimre kak iti siladyo. Ngam awan mat nakitkitak akwentas kan relo. Saan ka may tapapabasunin? Pangam sikalang mati naglaba ka nagiti badok. Sikati nang ilabay ti bado ngayon sarko, edi suot ko tayo jaya kwintas kan rilo. Pudno asyak tinaglaba, sir. Ngam talaga nga awan innalalak. Mamati kayo kumamat kanyak, sir. Sa nga pulo atawan kumaten nga agserserbi kada kayo. Amuyumat nga oray piso ang makitak iti tunggal bulsa ti bado yung nga ilabak kat isubsublik. Jak tupulos dadaalan ti panagtalak yu kanyak. Gapula ang iti kwentas ken relo nga ibagbagayo, sir. Di kagdanay, sa anak nga gunget. No nailawaan mo man ngayon nana, okay lang eh. Basta pang nga asim tay sublim ko ma. Napatag kanyak na gijay nga alahas. Amo ti Diyos, sir. Talaga nga awan tinalak nga alahas yo. Jak kabailan nga aramiden ti pababasol yu kanyak, Sir Arturo. Tatarigor! Tatarigor! Oh, Linda, maasan ka. Apay nagtartare ka nga may diti palay. Ni Lorna, tata! Apay ti anak ka. At nakalida ka sa napasamak kan kuana. Inala dagiti barangay tanod. Inkuyog da iti barangay hall gapo iti mapukpukaw a kwintas kan rilo ni Don Arturo, tata. Alya, Day tatipudno, tata Rigor. kaya't mo asawain. Pagpabasulan na ti anak ka nagtakaw. Kasta nga rod, tata Rigor. Eh, saan? Sana maramit ti anak ko na ita. Saan nagtasakaw ti anak ka? Amok day tata. Nabayagan nga amok ti anak yo. Kat mamati ak adi na maaramid ti ipapabasol ni Sir Arturo. Iso na laang ataawan mo't mabalinan tayo. Nga main bak nang da. Marigrigat tayo laang. Ay, Diyos ko. Tarabayam ko ba ti anak ko? Di mo'y palubos nga dadaga sa mapasabak kan kuana. Masapol apatip ka rin nyo ti pakinakam yo, tata Rigor. Di yu mabalin ti agpaabak. Ay, Linda. Tinasayaat, agkuyog tayon amapan iya barangay hall. Mapan tayo kitaan ni Lorna, tata Rigor. Awan tinalalak, tatang. Amuyo day ta. Jak kabailan ti agtakaw. Ay, amo ka, anak ko. Amo ka, di mo maaramid, di pampabasol na kin ka. Kasanon ni ituloy ni Don Arturo ti mangidarong kanya. Sigun ngamin iti pa nagsasauna. Talaga siyak ti atapon na nangalay iti alahas na. Ngamin, siyak lang kano ti simrak iti silad na. Kan naglabay iti bado na iti dayjengal daw. Ay, na. Nabilang tamabalo ta. Kasanon ti anak ko, tatang. Kasano kayon? Saan ka mapasamak na ita, anak ko? Diyak kaya't amapadasan ti anak ko ti dumakal nga awanak iti sibay na, tatang. Di kang danag, anak. Mga ramit ak iti pamuspusan. Tapno makarwar kamot lang ang dagos ni taon. Mamati ak, dumteng tumot lang ti aldaw. Amamuan tayo ti kinakanaw. May papan iti alahas ni Don Arturo.
Siyak ti makunkonsensya iti inaramid mo, Arturo. Di mo ibaga, amas isakit mo pa'y na di ababaunan ngam siyak nga sawam. Saan mat nga iti kasta, Arturo? Ang mamatiak, asaan ang maaramid ni Lorna ti ipagpabasol mo kinkwana? Basta. Iso lang ti imunag iti kwarto ta. Kaniso lang mo tinaglaba iti dadyangal daw. Iso nga awan nga ron ti daduma mapabasol no saan lang nga iso. Ay, kaasimot ti anak na. Sapay masakit sapay ti amana. Awanan bibiyang ko iti dayta Australia. Basol na. Apay nga minamangal alay ti saan naman ako ka. Anya nga ta no kasaritam ni Kapitan taparwarandan ni Lorna. Gumatang talaangan iti barong alahas mo. Saan na mabalin Australia? Amumit no kasano ka importante na niya kwintas kan relo kanya. Saan ka din? Wen, adda akon dita. Ang Di na kay Soro, tamok ter aramidag. Ay, Arturo. Agruam na kita sa tao, no baybay anta ti kasta nga aramida. Mala, husto nga rudan. Tulungan nakman kit di taglinis ta dito'y balay. Amangan mo't no na-misplace mo lang ti birbirukam nga alahas mo. Ay na, oray anya pa ti aramida mapanaglinis, no inaladan, saan mo na mabiro ka na pulos na diyang alahas sa Estrella? Abay ngayon imamot ang taglablabalin ta. O saram nga min ti washing machine Tapno di ka marigatan nga gulgal. Ay, kwa sir, adda nga min agun uni iti washing machine, iso adya kon inusar. Amangan ko nak no nakarkaro ang madadaol no ipilit ko nga usaran. No kasta, nadadaal ti washing machine? Diyak lang amo sir. Basta no iswitch ko, ada agunay. Makarengreng mo. Iso adya kon inusar, sir. Sige. Palpasan nga rudan ti panaglabam. Kalpasan na, awagam ti technician ta umay nakitaan ti washing machine. Wan, sir. Daytoy kaditi kwintas kan rilo asap-sapulen yo, sir. Wan. Ba't ang agpaisolin ta? Sa dino tinangalam? Nakita mi iti washing machine, sir. Isu magayam ti agununay. Kunaklakit din no nadadaal ti washing machine. Saan magayam? Tati kwintas kan rilo asap-sapulen yo ti agununi iti uneg ti machine. Nalabit an nailaok ti alahas yu iti bado yung inlaban ni Lorna. Isu nga ada iti uneg ti washing machine, Sir Arturo. Kunaktupay kat ngamin ken ka asaan ang maaramid ni Lorna at ipagpabasol mo kenkwana, Arturo. Anya nga tatirumbang aramida, Kestrella. Nakababain paikit din ta nagpabasol akiti tao. Dayta ngamin kat ibagbagak ken ka. Nagbirok ka pa'y kumasa kanto nagpabasol iti tao. Wanya rod. Aklunak mat kat di abasol ko. Ang manyangay nga rod kat nalpasan. Ang mumait no kasano ti kinapatag na iti akwintas kan relo kanyak. Nagdanagak lang amin. Kat, anya pa'y laangay tar aramidam. Mapankan iti barangay hall. Ingka kasao ni Kapitan taparwarandan ni Lorna. Agkid daw kamatlangan iti pamakawan ken pasensya. Gapo iti inaramid mo apanang pabasol ken kuana. Sapay lang ko mata mapakawan nak, Lorna. Sorry, iti naramid ko apanang pabasol kan ka. Sapay lang ko di nakaguray ti dayjang inaramid ko. Mabalin ko ka din ti agawid, Don Arturo. Well, mabalin mo ti agawid. Ket ulitak manan ti dumawat iti pasensya. Sapay lang ko na mapakawan nak, Lorna. Itakla ang Amiris. Nga uray kasanupay gayam ti kinapudnom iti trabaho. Saan latang nga umdas para kadagiti tattaong addaan kwarta. Nanang,
Numarigrigat ka. May salaang apang mabasol. Nadadail kan. Nagrigatan aya ti agbalin ang marigrigat. Nagrigatan aya, Diyos ko. Anya na ita, anak ko. Kwarta kan surat manipod kin ni Madam Estrella, tatang. Ha? Anya nga itilinaon ti surat na, anak ko. At di tatang, basaan nyo. Nan, sorry manen, Lorna. Sa pala ko mapakawan mo ti asawak. Gapo iti naramid na apanang pabaasol ken ka. Nang teda kiti kwarta. Ngam saan na kayat asawan, abay bayadan ka. Kayat ko lang ti makabawi, iti inaramid ti asawak, apanang pabasol ken ka. Ket no kayat mo tagsubli, wano umay manen aglaba, silulukat ti balay para ken ka, Lorna. Oh, anya nga ti plano manakaw. Diya ka mo, tatang. Panunutak pa'y anaimbag no anya ti rumbang nga aramida. Isubliyo ti kwarta nga inted ni Madam Estrella kada kayo, kunayo, nanang. Wan, anak. Angam sayang mat, nanang. Isupay nga usaran tayo. Kan may sa, ni mat Madam Estrella tinangted iti dayjay. Saan mat ani Sir Arturo? Parehas na mutlaang anak ko. Ngamin, agasawa da. May sa ti kwarta kan sa nikwada. Nanang. Saan tayo akasapulan day ta kwarta, anak ko? Angam, nanang. Jo na anak, kwarta laang day ta. Laglagi pam kumaakanayon. Ati kwarta kat masapulan. Ngam ti panang dadaal da itinagan kan kinataom. Kat saanen ang maisublipay. Gusto, tigino na ninanang mo, apo. Lolo. Adda kayo matgayam di tatatang. Wen, anak ko. Kinaputno na, itayag pa, ya dumdum nga, iti saritaan nyo nga agina. Tatang, Ure kasano pa iti kinarigat ti biyag. Pang-aasem, tadi mo isuksukat ti dignidad mo iti kwarta. Jonah, apok. Lolo. Ti pudpud no akinabak ng timay sa atao. Kat respeto, kan panagpipinatag timay sa pamilya. Dahita kumati imulam iti panunot mo, apok. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Michelle. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo a dumdumngeg iti drama dito YouTube ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko a dengdenggen. Tinak ipadrama ita ket saan a maipapan kanyak. No di kat may papan iti inak ana parabor unay kadagiti kakasinsin ko. Patsyat ngamin a makaibati daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Pangipanan nyo nga dita nakamalukong amasida, mami. iban ko di tabangir abalay. Naimbaglaang mat asida ang dagiti kakasinsin mo.
Kat no ini kanyo mat ida-idi kalman. Ikanyo manan ida? Katwan maditi agim imo tanak ko. May mayat matlaang no naparabor ka iti padam a tao. Nangro na katawan mo't sabsabali. Ngam agrom da nga minno kanayon akasta, mami. Imbis nga trabaho da, saanan tamang namnamadalatan iti-it-itad jo. Ado nga rod mo't tiin luto kanak ko. Iso amapan ko ida padigwan iti pangaldawan da. Kan may sayang mo't no jak itad da itoy. Sigurado amabang listumanan. Itulod yung arudan. Agsubli kayo adagos tamangan tayo matan. Tane, mabisina kon. Wen, mabiitak laeng. Itulod ko laeng to'y sidaenda, anak ko. Kumusta mo't tantirinugyan nyo ang negosyo yo, kabakis? Mayat mo't laeng ka di. Kasinapot Diyos, mayat-mat kabagis. Isu na lang, tamasapul min samot ti mangalay ti kadwami. Saan may ngamin na nakabagalan kinibakit? At doon na yan ti matrabaho. Ay kat mangala kayo ngaminan na ititangdanan nyo. Iti kasta, saan kayo unay amarigatan? Wan nga rod, amangan no adamom kabagis. Tay kumaamuna tag maneho iti motor. Isu ti pumarbangon ang mapanaglako iti pandisal. Ay kat dagiti kakaanakan tan akabagis. Dagiti anak day di manong Nestor ti kayat ko asawan. Awan mo't laeng trabaho da. Isudan ti ayabam. Isupay mo't apakitang danan da. Ayunan niya. Pakibagam tuman nga rod kabagis. Bareng kayat da. Ibagam tao may dakpasyaran dito'y balay. Ta isurok dagiti rumbang nga maramid. Sige, tabaga akto ida kabagis. Naimbag ta nakita ka kaanakan. Oh, apa yan ti? Anta ka di bagayo? Wen, kayat mo tagtrabaho. Ay katuan anti. Basta dyan nalakakan nalagan laeng, kahit ko Wen, dalagan laeng at trabaho day chay kanakan. Anya nga trabaho day tanti. Agsapsapol ni uncle mo a James iti tangdanan ng aglako iti pandisal. Amangan no kayat mo. Ha? Ay ko, kita ito anti. Adapay ngamin aramiden mi Jedaya. Kasta aya. Wan anti. Sige, mapan kan tulat ta pumasyar ijay ayan ni uncle mo a James no malpaster aramiden nyo kaanakan. Wan anti. Di matagsapsapol ka iti pagtrabahoam, Dayan? Wan manang, apay, adam mo? Imawag ti gayem ko iti Dubai. Agsapsapol ka no ti kabsat ti amo na iti katulong. Ag-apply ka na. Ay, katulong mat. Jay ko ma-staff iti hotel no cleaner kas jay. May mayat adenggan. Ganti kayat ko kat jay stay out. Jak kayat ti agyan iti balay ti amok no bilang. Sa bagay, saan ka ngamin anawaya ang mga ramid iti kayat mo no stay in ka ngagpaiso? Naku namon manang, ken maysa, jak kayat ti agbalin akatulong. Malus siya nga kung ano mapanakit din agkatulong ijay Dubai. Isupay uray siya. Jak kayat ti agkatulong. Jay ko mapangopisina mo't tapno sosyal. Isupay uray awan sumsumrak iti trabaho no katulong tumatlaeng. Nanang, ang mga no dapay kwartayo dita. Mangitid kayo man itigatan ko itigatas kyung diaper tanak ko. Hanya, siyak ti pagdawatam itiigatang mo itigatas kandaya parti anak mo. Imbis asyak ti ikam, syakit din ti pagdawatam. Awan nga rod ko kwarta kita nanang. Ikan kayon to inton makasapulak iti pagtrabahwak. Ay nakaanon tupay day tangay anak ko. Pumuraw ton tiwak, ngam di ka pa'y nakasapol. Ninanang mo Kano damag kung agsapsapol ni Uncle Yo a James iti tangdanan ng aglako iti pandisal. Mapan ka ata isupay iti tangdan mo. Masadutak nanang. Hanya, Ken maysa, nakababayin taglako iti pandisal. Amangan no makita dak dagiti barkada. Ket birngasan dak tupay kiti pandisal putput. kat anya ngay kuma. At least, ada trabaho. Ada pangalaam iti igatang mo iti gatas kandaya parti anak mau. Saan akasta aday tala ang agdaw-dawat ti amaw. Masadutak nga rod nanang. Disturbo iti panaturog. Agasa man ta pumarbangon amariing. Oho. Ora o awan mo't ket no nagganas ti maturog.
Nagsweldo ka din, anak ko. Saan pa mami? Ang mga nuinton bigat pa Apay ka di. Mangtad kantuman iti sangaripo. An-anwan nyo ti sangaribo, mami. Itad ko kin ni Dayan. Nagchat ngamin itay. Birthday ka no ti anak ni Rostom inton bigat. Dumaw dawat iti gatang da iti cake. Ay una yan? Birthday ti anak na? Ngamda kayo ti gumatang iti cake na? Wan, iso nga ikan naktuman no maalam ti sweldo manak ko. Tani, jakpay mo't naawat ti pensyon ko. Hay na, saan mat ngamin amasapol nga ag-birthday no awan aramaten da? Apay, di dala mabayin adumaw dawat kada kayo? Adday ta ka manin ako nanak ko. Madi ta agim imot ko nakmanen. No adda, di mangtad ta. Ngam no awan, di pasensya. Kasyay laang mat. Kan may sa panaglambing dalaang mat siguro day jay kanyak nga ikit da. Iso adumaw dawat da. No sagpaminsan laang kuma, mabalin a panaglambing. Tay maminsan iti makatawan, kasjay. Once in a blue moon amakuna. Ngam no kasta akanayunan damatan, ay sabali matan asaritaan day ta, mami. Ay nabay am kadilatan anak ko. Kaasi damat ngamin. Amumat nga ulila dan iti ama. Tulungan talat taidan aging ga akabailan ta, anak ko. Ay na. Oh, sul! Naa, unay mo daytan a panagtig-abmaw. Yeah. Mangagpayan dagiti karuba. Ah, ayot nabsugak nga rod mo titikas taon ay nanang. Naggapuam man ng daya. Secret! Ay ayabanda ka itay amangan, ngamrimuar ka magayam. Una, napang ko imbirok tingiwat ko. Tamok abalatong manin ti pangaldawan tayo nanang. Taimbag kumamot no, dasagpaw na karni. Igamawan mo, simumulagat abalatong. Makauma. Nagalas ka ti kasta nga ugali mo. Agpili-pili ka iti sidaan, ngam di ka ngaron mangin sampet iti naimas amasida. Aday ta kayo man ako nakon. Sirmunan dakmanin. Di ka lang sumanao. Pumanawak man lagan. Naa, nagbastos ka dayto yan nga inanak. Agsubli ka di tayo, Rustom! Hoy, Rustom! Oo, Insan Michelle, si Mangpat kamit gayaman. Kunak no adda ka pa'y lang ijay Singapore. Naimbag ka pa'y, takanayon ka nga aktor, Insan. Saan mat, insan? Sagpaminsan laang mat. Kahit ayan tay pasalubong ko ngay, Insan. Ah, napanak laang nagtur, insan. Sa anak ang nagabro, tapno dawatan dak iti pasalubong. Ay, kat oray Apay, awan lat na ba't batim ditan, nga oray Singapore dollar lang ko ma. Awan, insan, naibus. Medyo nangina nga minti magatang ijay. Iso talaga ajak gimatang iti pasalubong. Ay, kat agpagatang ka nga rudin ay iti soft drinks, Insan. Tamaramanan tayo man matisweldo. Medyo na magaan nga minan ti karabukob ko kat. Ha? Ay, katwan Day talaga yam. Atoy. Ingka gumatang iti tinapay kan soft drinks ta merendaan tayo, insan. Ayos! Day takot ikay kayat ko kan kainsan. Talaga agalante ka. Oy, Dayan! Ingka gumatang iti tinapay kan soft drinks ta agmerienda tayo man. Si kangaminan at timapan, insan. Masadotak insan. Kan may sa nagpudot. Narigatan no madadaal ti kutis ko. Adda ka maggamit nito'y balay manang Michelle. Kaano ka ba si Mangpat? Saan ayan na pang kanagtor? Wan, ngam nagawid kami matlang adagos. 3 days, 4 nights milang ijay. Wow, sana all insan. Itugod na kami tuman mo insan. Ay katuna, agurnong kayo iti pang plane ticket yu kan pang hotel yu. Taoray siya kung ti makaamo iti kanan tayo. Manungay ti magastos para iti ticket kin accommodation. Mabalin siguro dayta 20 to 25,000. Nanginamod gayam. Kunak nung nalakalaang. Nalakakit di daytan nangingina ano ag agency ka. Bayamon? Pag inumilangan. Ayun gayam, ang mga no, dakit di barbaryam di tamanang. Mangtid ka man, iti pang gin. Jin, kunam? Wen, aginom tayo man gedi, tani, awan aramid. Anyan, imal aldawan, Jin. Katuan, tapno makaadua. Alam manang,
Mangitid ka na. Nayon na matan iti pang pulutan, kan pang chaser, tapno maimas mo't ati uminom. Kita am ti share ni insan Janin iti Facebook na, mami. Anya ti in-share na anak ko. Dayta ni, basaam. Walang ibang hiling kundi umangat kaming magkakapatid sa buhay. Awan mo ti maditi in-share na anak ko. Husto mo't. Kaya't na nga umangat wano umasenso da nga kakapsa. Kasano ko mga umangat when no umasenso dakat nagsasadot damat. Ha? Daytala ang mangnamnam ay tikukuanda. Ay natila pa kasigsikuramat si ka Michelle. Bayam kadila ang ida anak ko. Iso nga rod mo ti pagragsakan da. Di bayam ta aramiden da ti kay kayat da. Komentak tupay? Na, anya kumangay ti i-comment mo. Agagat kayo nga minatap no umasenso kayo kunak Ay nasaanan. Agar aramid kamot iti pagkaapaan nyo. Saan a pag-aapaan day jay, mami? Ibagbagak laang tipud no. Bayamon kunakmat. Aw-awatem kadilatan dagiti kakasinsin mo, anak ko. Day, anyat kukuan nyo ngay. Aldawan ngam di kay pay mo nakalutaw. Day tamo laangan silpon nyo ti dumdumugan nyo. Ay, Janain! Ingka mangisaangan aldawan. Ni Rustom ti ibaon nyo, tani. Ada ko Rustom, ingka mangisaangan. Nayunam ti ilutom ta ang mga no agawid ni Uncle Yunton pangaldaw. Nasapa pa'y nanang. Intun madamdaman ton. Anya ana sa papay. Kat no agalas unsin iti agsapa. Aldawan. Sika pa lang timapan mangisahang manang dayan. Adda kukuak. No asino ti ubeng, isu ti mapan. Di nakdisturbuan, tamadama ti panagay ayam ko. Agay ayam akmut lang. Ay nagalas ketikas ta nga ugali yon. Ingkayo agluto na. Malmalwon kayon sa langaw. Tap na amok langarod nga awan ti maibaon kaw. Inka nga minin, Rustom. Isupay di pay lang amin mapanmat. Adda nga rod kukuak. Apay di kay makawaawat. Amala, tangay agpipin na tudo kayaw. Bayan yaw, ta siya kung ti aglutaw. Ibaon kon ti bagbagek, tawan mo sir-sirbiyo nga inanak, makauma kayaw. Oh, Uncle James, naimbagman da nakapasyar kayo dito balay. Kumusta kayo nga eh? Pasaya at matlatta ka na kan. Da kayo nga eh. Kumusta kayo matan? Mayat lata mo tangkal. Dumanon ka ata aginom tayo. Madam matitagay may ditalikod ti balay. Na, bigbigat yung madamatitagay yo. Wanang kayo. Bungar. Asino nga iti kakaduam ka na kan? Adudang kayo. Adda ni Manong Jordan. Kani kasinsin nga Reynold. Umekan, mapantay jenda. Nabayagan nga insardeng ko ti uminumitara. Ay kat, oray di ka uminom, uncle. Umay ka lang maki-istorya. Agpulutan lisong. Ado ti lamas a pulutan. Adda pa'y igat. Sige lang, kanakan. Ayun gayam, ni Julius ngay. Adda ka ditita. Awan, uncle. Ang mga noda di tabalay da. Sige, tamapan ko man nga rod kita, hindi tabalay da. Sige, uncle. Tumagas kang tulat ta dito, hinton madamdama. Kumusta nga'y tinapanam ka, Bakis? Naalukoy mo lang ka din ni Julius. Saan ka bagais? Ado matirason na. Imbagak matlang ka da Rostom ka ni Gerald. Nga magpapada tirason da. Tidan sa kaya tagtrabaho. Ay, una yung dagijay nga uping. Apay, madida nga tati pagkwartaan. Ay na, jakon mas daw ka bagis. Kat no inyog ubing damat ngam hindi kas jengaw gali da. Ay, awan ano kasta. Kasanuda ngay nga umasenso, no kastamot adida kayat nagtrabaho. Naku namon ka bagis. Ikarkarigatan mo't ida atultulungan. Ngam talagan sa nga awanin namnama. Kas jayda na talaga. Na itulang dan ti kinasadot da. Himawag ni Antileti itay, mami. Anyat ko na ngay. Kinasarita na kano dain San Janin. Anya ka no timbagan na. Ik-ikan na kano ida nga agkakapsat iti daga apagpatakdaran da iti balayda. Sigun kini Antileti, dayjay kano kuman ti pan nakatawid daan na ngay aywan iti day di Lolo Antonio.
Kat? Amuyo ti kuna kano ni Insan Julius? Anyat ko na. Ited na laang kano akwartan ta aramatan na nga agabroad. Apay, agabrod ka no ayan ni Julius. Jak amo mami. Rason na laang siguro dayjay Tapno kwarta ti ited ni Anteleti. Kat, anya ngay ka no ti imbaga ni Antim Aleti. Awan saan na kano asinungbatan? Ited na laang ti daga pagbalayanda. Saan da atagikwaan? Ay, nagalasan ti kastang ugali dagita at tao. Di da katagyaban tay kanda ida iti pagbalayanda. Wen nga rod Dakkel aba nagdayjayan. Ay, talaga adida agpanpanunot. Jay laang mangnamnam ay ti kayat da. Ay, una yan. Ante Veron, buludak man bit tilugan nyo. Sa dino ti papanamaya. Mapan kami makibasketball ije kabang iba nga barangay ante. San kami nga umana iti motor. Nanginamot arkila. Isuan na panunot ko nga umay buludan tilugan nyo. Una, basta gasan nyo, tani, awan samot tan gas na. Saan nyo nga ipabulot tilugan, tao sarap? Ne, ada ka maggam di tamanang Michelle. Kunak nun napan ka nagtrabaho. Awan trabahok ita, ta Sabado. Apay, rumor ka aya. Ipabulod mo pa'y laang Sakan tumapan iti papanam inton isublida tilugan. Napatpatag ti papanak, mami. Ag-commute kayo laangan, Rustom. Pasensya, ngam talaga ngamin nga usarak tilugan. Unay mo detan manang Michelle. Para maminsan laang mo tabuludak tilugan nyo. Iparit yung paimot. Saan ko nga iparpari tilugan, Rustom? Kan maysa? Saan laang matanam na minsan abinulod yu day talugan? Namin anon adaras nga inalalayo. Adupay tigas ng alalaan nyo. Ngam inton isubliyo, dandani maibus ti karga na agas. Dita ka nagkamali manang. Kat gagasakmat sakbay nga isublik. Gagasan nga. Dinak man ululbudan si Rustom. Tapno ammom, nabayagan nga amamu ka. Ammu kon ti ugalim. Malahos to daytan, Michelle, Rustom. Tumal na kayon, tani. Nakababain ka dagiti lumablabas akaaruba. Ang mga nuibagada pa'y nga agap-apa kayo. Aglablabas kayon? Saan mat amabalin akasta ka na yun, Aggagat kayo mat ngamin, tapno makagatang kayo iti usaran nyo. Saan aday tala ang mangnamnam ay ti aramidin nyo? Manipod idi imbagak ti kasjay, saan dametten nga umay dito'y balay. Lumabas-labas dalaangan. Dandani di dapayan kayat atalyawan ti balay mi nukas jay alumabas da. Makitkitak laangan iti my day kan post da iti Facebook ti kanayon a panaginom da iti arak. Kanayon damat laang adumayo iti basketball. Nukas jay a mga bakda iti sugal, sigurado met alayos ti arak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangyornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Michelle. Ken ka pagayam, Michelle. Nasaya at met tanay turad mo nga imbaga ti kasjay. Tano saan, amangan no agtultuloy paylaang ti kasjay nga ugali da. Bareng no makapanunot dametten ket baliwandan ti kasjay nga estado ti panagbiagda. Angem no talaga adida kayat ti agbaliw, adametten kadakwada dayjay. Kunada nga ruden, kapag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan. Alakastan pagayam Michelle, ket pagyamanak matunay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jojo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga linged na kumalatan iti nagan a Jojo. Adon tinanggagak dito'y programam a naidrama maipapan ken ayat. Ket pakaragsakak unay no mapili yumat nga idrama tuy surat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Amom kadi, asika ti mang parparagsak iti lubong ko, Jojo. Sipod na danta iti relasyon, makuna ka napadasak man ang tinagragsak. Kunak namin no kanibusana ng tilubong ko, iti sininaanak ti mo na anobyok. Ang, saan gayam? Naragsakak man, tas sika tinagbali na kaya na ko. Awan ikarit ko ken ka. Amay sangag lang ket nga ro daman nalon. Emore no kasta, inayat naklata. Sana kinabak ng ti pagrukudan ti panagayat ko, Jojo. Tinapatag, ay ayatan nakmat iti napudno, kas iti panagayat ko kan ka. Agyaman ak no kasta, Aisel. Ang amom, adamat madlaw ko kaninanang mo. Anya na ita, Aisel? Kasla di na kaya taparakan ka. Ha? Saan mo napapansinan ni Nanang? Kasadya talaga tugali na. Sana bale? Tas saan mo't nga isuti ka din nam? Sakmat, saan ka din? Sa bagay matkit di tinapatag, agin inayat ta, Jojo. Husto ka, Aisel. Oy, Jojo. Oh, mawi ka di man Nana. Nadlaw ko kay kasla kursunada na kanisiling. Ah, Apay no armo mo na nakaw. anya? Kasano ko mga aramat? Kat nobya ko na Aisel na lang. Ay ka sinaamon Day talaang ay. Anya ngay kumati maganap mo ka ni Aisel. Ka pada tayo mag nga agkarkaramot iti daga. Idintutan ni Silain. Adda mabalin na. Nangataw ti posisyon na iti bangkaw a pagtrab-trabahuan na. Oo, oray pa na. Anda nga rodan nobya. Iturundak pa lang nga garam iti sa bale. Ay, di ka man nagbalin amaag, Jojo. Anya ngay kuma, ti masakbayam iti dayjay nga Aisel. Armam ki day di silain. Ha? No kunak nga armam. Sika mo lang ti agnamay no tong palom ti bagbagak. Ninamang mo. No kayat mo ang nasaya at kakanyak. Nagtungpal ka nga raw, di ti kayat kaw. No bilang tarong magnisilen. Kaya tinangatamay. Ay na, iso lang nga rodan ti mangipakpakita iti motibo kain ka. Di mo itaw-awisan na kapay, magatender kayaw iti partay. Anya ngay kumati kayat asawan day ta. Nagadudi ta ti mabalin na nga awisan. Agam, apay asikapay laeng ngay. Madlaw mo ta kursunada na kalaunay. Iso nga armo mo na nakaw. Nanang. Basta armom ni Silain. Ta iso ti kayat kaw aparakin ka. Iso ti kayat ko nga agbalin ang manugag. Nawatam. Ayam nanang. Ay di ka nagkadkaid. Pagsaya at ang mulang ti bagbaga kunak manay. Agyaman nak. Tapinatgam tikid daw ko. Akadwain nak nga aginom dito Jojo.
Kunak no din akong patgan. Ngamin, pinagkadkadan nakmat ngamin, idi inawis ka adumar ay iti party. Kwa Silen, among ka din mo, apay pinatdak tikid daw mo ita. Apay, Jojo, ha? Gabuta, agayata kong gan ka, Silen. Talaga? Amom ka di, nabayagan nga or-urayot nga ibagamday ta. Lukasta, kaya't nakadingat, Silen. Wan, kinapudno na. Nabayagan ako sunada ka. Ngam, kasanungay, kat adamot ngamin kayan ayat mo. Ay, kunak, sinina ako na isel para kin ka, Silen. Abay so, Jojo. Wan, namiris ko ngamin. Asi kagayam tayo ayatag. Sangkit nga ni Aizel. Nakasta nga Ruth, sinaamon ni Aizel. Iti kasta, agbalin mo tin alegal ti relasyon ta. Kamaudyanan na, makabalasak matlaangan ka ni Aizel. Ha! Inagaw na kanyak idi ti pwesto kas first honor idi high school kami. Kasta una ya sakit tinaka manariknak idi. Urian niya ti aramidag. Polos adjak maatiw. Siya kakanayon ti first honor idi elementary kami. Ngam idi nag high school kami. Inagaw na kanyak ti pwesto. Ha! Agbalaw tulangan enton sinaanan ni Jojo. Ngamin, siya ti pinili ni Jojo. Ay, Sel, anak. Umuna ako ni Jatalong. Ibalunan naktulangan. Wan tatang, sana bale, dandanin maluto to'y lutlutwag. Pasensya ka anak ko ha. No aging gayta, sa anak-anak ka urnong itibus-busim ko mga agadal. Mumay, anay lumlum tayo iti utang, kapo iti panagpaagas de dinanang mo. Maawatan kayo matatang. Di kay katiagdanag, tanaawat kung ti sitwasyon tayo. Ay na, agyaman ak numaawata malakaw. Unay kayo lakit dinaya tatang. Saan kumaday ta ti pagparikutan niyo? Ayos lang mat kanyak. Alagaruday nalakaw. Umuna ako ni Jatalong. Sumarunukan taong. Sige tatang, sumaruno ak matlang nga dagos. Imbagman ta nakapasyar ka, Jojo. Nabayag asan kan nga imay dito'y balay ah. Masensya ka na, Hazel. Imayak, tanda ko man napatag nga ibagak. Anya day ta, Jojo? Kwa Hazel, sabay ko ma, sa nagsaksakit tinakam mo. Sabay ko ma, maawatan nak. Ha? Ni, apay nga minaya. Anya di ko na mga ibagam. Hazel, kahit kunti makiwin na suwaskan ka. Anya? Ang apay. Adda ka din na aramid ko abasol, Jojo. Awa na, Hazel, awa naman. Awan ti basol mo. Apay nga rod akayat mong ti makisina kanyak. Hindi anya aga po. Pasensya ka na. Atan sa bali nga ayatek. Anya. Nagdaras matan ti panangisukat mo kanyak, Jojo. Pakawanan na ko ma, Hazel. Nagbalinak lang nga napudno iti marikriknak. Asino ti babae nga nangisukat am kanyak? Ni Silen. Anya, ni Celine, a batch ko idi high school. Kasta ka di. Wan, at sapay ko matamawatan nak. Sorry talaga, Hazel. Apay anaramid nak ngayon sukat kan ko na. Apay, Jojo. Gapo tayo isuti nakarik na kitipod na palagayat. Anya, awanan kay tiba. Ang ano? Hazel, pakawanan na ko nga. Yung saan nagbali ito panunod ko. Ni Silen itante etek sana si ka.
Alala. Gusto na itan na panagsangit mo, anak ko. Sa narumbang asangitam na dya klase alalaki. Nagsakit, tatang. Nagsakit na panunutan na naglaka lang ti panangisina ni Jojo kanyak. Wanan bain na dya lalaki. Wala lalaki ito lumapagtalakan. Sa magayam. Ay, jakla ni namnama akas day gayam tiyaramidin na king ka. Sa lawasa wala lalaki. Nagkaripay kanyak. Adi na kanto pasakitan. Ngam obaw magayam lagi ti karina. Uray kumama no sa nakarupa jaske. Tsaka mono ka sa no malipatak na ito yapan nakapasakit ko, tatang. Eh nanak ko. Mariknak, ti marikritnam. Igam, rumbang lang lumaban ka. Di mo ipalubaws nga bakan nakatisakit tinakam marikritnam ita. Tatang. Anak, di mo rin mga sagitan ti kasya klase ti lalaki. Ipakitam kinkwala. Asaan lang nga iso ti lalaki dito lubong. Hey, surungkol. Sa dino tayo tinalay nga anak mo natin. Nagkuyog da kan ni si Len. Apay ka day, Mario. Na, tadamagang pa'y lang no apay. Kahit ko makasarita, kapoy tinarabid na itanak ko. Anya? Ay, saan ka kuman na makibiang pay? No talaga nga'y ayatan ti anak mo ti anak ko. Baybay adnan, no anya ti pagragsakan jay anak ko. Ngamen, nasaysaya at tutibiyag ti anak ko, no ni si Lane ti masawa na. No kasta, dahi ti makagapaw, no apay nga insukat na ti anak ko. Kay, anya pa'y kumangay. He, rupat kwarta kayo gayam nga gina. Ay, Mariaw, awan karbengam amang ibaga iti kasta kada kami. Pud na Mike, insukat na ti anak ko, gapulang iti kwarta. He, nagpadaan nyo nga gina. Ay. No awanan tinapatag nga ibagam, pumanaw kan. Ala. Pumanaw kan, Mariaw. Panaw! Apay anapan kayo pa'y lang ijabalay da Jojo, tatang. Wala, takayat ko kumama kasaw. Ngamti mo inanak tinakasaw. Anya ngay tinbagbagan ni nana nati, tatang. He, may samay da dya, bakitan? Konsinti daw. Ni, apay mo tanak kunayo ti kasta, tatang. Baybay akalon ti anak na. Saan kumakanong agsakit tinakim mo? Tala sa isaya at ti kasasaad ni Jojo, no ni Silen ti maasawa na. No kasta. Gapugayam edi kinabak nang ni Silin. Iso nga insukat na kankwana. Eh, kanya pa nga, talaga kastan anak ko. Napimpintas ka no, tagbalin akasasaad da dya at Jojo iti din na ni Silen. Iso nga di mo kanon riribukan pa itibiyag da, anak ko. Kasta timbaga dya bakit? Naragsak ka din anangagaw iti boyfriend ko. Ha, Silin? Inagaw? Akasmat iti panangagaw mo kanyak. Idi iti kina first honor ko. Idi at datayon iti high school. Saan ko nabasol? No siya kung tinag first honor, edi high school tayo. Pues, saan ko matinabasol? Numas ay ayatan na ko ni Jojo ngam iti sika. Mas ay ayatan. Dahil taka di timbaganakan ka. Wano, mas inayat na ka, gaputabak nang ka. Kan ada na talgad at trabahon. Anya? Dahil tatipod no Silin. Isungawan karbangam amang ibaga nga ay ayatan na ka ni Jojo. Ngamin, tila ang kwartam tinapatagkan kwa na. Awanan ka itibain? Ibabawin timbagam! Awan karbangam amang sipat kanya. Ayop ka! Sala nga may sa ti aldaw, ha? At dantula ang aldaw mo kanyak ay sel! Ha! Tandaan am dayta! Dituyak pa lang agpalabas iti oras.
nagpinta sa buybuyaan ti danong mga gayayos iti karayan. Makapalag-an iti rikna. Kuma, iyanod magtanti danong ti sakit amarikrik-nak ita. Nagsakit. Apaya siya pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Awan ka din ti karbangak nga agragsak itinagan niya yan. Saan? Saan mo nga ramiton ti kasta? Bastos ka! Apay ngay narakop na ka! Sorry, miss. Kunak namin no kahit mo titumpwak manipo dito rang tay. Kapoy ti panagpok mo. Kayat ko na nga erwar ti sakit tinaka amarikrik-nak. Ngam, awan planok nga pakamatay. Pasensya ka na, miss. Narakop ka matin. Ayun gayam. Siya gayam ni Ramil. Siyak ba't ni Aisel? Apay. Anya nga minti problema. Apay ako na mga dasakit tinakam amarikrik-nam. Mabaling ka di amamuan. Kaputa insukat nak ti boyfriend ko. Anya? Ay, sos. Iti dahi ta kinapintas mo. Insukat na ka tinubyong? Insukat na kay ti baknang. Kan adda na talgad at trabaho na babae. Kasta ka di? Sa balya talaga ti maaramidan ti kwarta niya. Sa bagay, kwarta dahi tan. Kaya't mo asawan. Isumat ti aramidam iti kayan ayat mo. No makabirok kamat iti nabakbak na. Itan niya kumagapungay. Naibagak lang siguro ti kasjay. Kaputa ura siya. Insukat nakmat ti girlfriend ko iti bakna. Ngam sana nagsakit tinagam ko. Kaputa sana rumbang akailalaan ti babaya kasjay. Ket rumbang akas tamot ti panunutam. Imbag ka pa'y takas na ti kapanunutam. Ngam siya. Nagsakit din akam ko iti inanamid kanyak na iti alalaki. Inayat ko ti awanan bayin. Ngam naglaka lang ti panangisukat na kanyak. Lipatan mo beta na pasamakan ka. Aywan, sa dino ti balayo. Itulod ka nga gawid. Saanan? Kabalak ti agawid na si Shak. Itulod ka, miss. Ang mga lumakasalaw ka pa itisan anasaya at ti panunot na ditadalan. Katanya pitaramidan dakan ka. Mala, umay ka na, Isel. Itulod ka ni Jabalayo. Naggap-gapwam anak daw. Kas taunay ada nagkuking ka. Kinasino na takadwam? Siyak ni Ramil, tata. Intulod ko lang tanakyo. Agyaman nak baraw. Ako na nyaman na, tata. Sige, agpakadak mo tan. Isel, mapana ko. Sige baraw. Kit ulitak maninti agyaman Sige, tata. Baliwak tulangin ti may pasyar. Sige. Makamu ka nga rudan baraw. Isel, patuloy ak nga rudan, ha? Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak Ramil ha. Agan anad ka kumay ti dalan mo. Anya pa'y laang ti aramidum ngay Jojo. Ibagamon iti kaayan ayat mo, tagkalay sa kayon. Narigatay na mga mapaluspo sampay. Sayang bay. Unka dinana. Saan kayo matanagan? Tasyat ti makam mo. Di ka agkapoy-kapoy kunak manayin, Jojo. Nanang, amuyo ka di. Tay, anya? Kasalama kong konsensya ak. Anya ko mati baka konsensya amay. Damag ko asangit ka nun na Aisel. Kapoy tinaramig ko ginkwana. Hay? Saan man adagiti awanan ka iskan na abanag ti pagproblema am Jojo. Ti kasaryo ken ni Silen ti asikaswam. Nanang, kasano nga iti kastusin minto nagkasar kami. Ay, awan pari ko titi dayta kunak nga rudan. Tumulong ak iti magastaws. Uray ipaparti ka amin na tarakin ko ababoy. Basta maasawam ni Silen. Nawatam. Sweetheart, kahit kung agkalaysata ko man,
Kas laggaganat ka ngagkalay sa taas, sweetheart. Diyan kami kaya maagaw da kapay kanyak sa bali tao. Iso na sa siyat lang, nagkalay sa ta. Hadakin ka Ngam, kasano nga rod nga, iti bang gastos iti panagkasarta. Ay, pagtutulungan tayo, sweetheart. Tumulong ka no ni Nanang. Ipaparti na ka no amin at tarakan na baboy. Okay, sige nga rod. Umanugutak ngagkalay sa tan, sweetheart. Oh, agyaman aksilin. Nasaya at Mike, nagpasyar ka man rin ba raw? Tata, umay kuman man yung pasyaran ni Aisel. Mabiglaan nga raw, tayabak na Aisel ba raw? Sige, Tata. Kitagyaman na ka, ha? Ba raw? Oh, api ka di, Tata. Mabaling ka di tagdamagin ka. Anya dito, Tata? Ararmam ka di ti anak ka? Ha? Ay ko. No bilang tarmak, Tata. Ada ka di panakabalin na? No siya, awan parikot iti dahi tabaraw. Ang tsak kaya't apasakitam ti anak ka. Among masiguro tinaglabasan na. San kaya madanagan, Tata? Jak aramidon ti inaramid ti kaayan ayat na. Kaputa, napadasak mo't yung tinaglabasan ni Aisel, Tata. Sapay ko mga raw, Ramel ba raw? Sapay ko tadi mong tupaldaangan ti anak ka. Aisel, kumusta kan? Okay aklang, Matramil. Nasaya at matihorno kasta. Kahit kadya sa unday ta, nakailiw-liwag kan? Naskan lang alipati ka ni Jojo. Ngamin, umadanin ti panagkalay sada iti nangisukatan na kanya. Aisel, amom ka di. Adamo ka pa lang ang makita. Nakarit na ako niti panagayat kan ka. Ha? Sapay ko ma. Tagkan nakitigundaw ay amang ipakita anapudnuak iti tarigagay ko ken ka. Ikanak kumapay iti nananay a panawan, Ramil. Amumat, noan niya tinaglabasak. Awan parikot iti day Aisel. Sa anak matkat nga agap-abura. At dahak lang dito'y amang uray ken ka. Itangaan daw ti kasarda Jojo kan silin. Kasla mabrihat ti barukong ko. Kunaklakit din no ni Jojo ti lalaki ang mata ko nainay ko agigat tong palpiyag. Saan matgayam? Kas iti umunang hayat ko. Lino ko naklangan. Inayat ko iti kastaunay ni Jojo. Apay kasto'y tinagbanagan ti ayan ayat mi. Apay kas jay lang kalakakan ko na tinangisukat kanyak. Kasano ka malipatan ni Jojo? Anya ti rumbang haramidag, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Iti kasta. Daras ti pan nakalipat ko ka ni Jojo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan inton bigat tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo. Alagip ti napalabas.